Jana peke yake ndo pastor wetu atupeleka huko juu akatupikia ugali na cabbage. Vile tunaona nimerarukiwa. Chakula tupate pale tunategemeanga ni hapa dance. Na kwa pastor huko kwingine tupatikiangi. Senye kukula tunakonga kubahatisha. Tawicuranie uriaga maita maigana o muthenya. Hihi ni maita meri, matatu ona ngi ni mana, no kuri gikundi giki gia ciana kuma Mathare, ona kuri arita rimwe akoragwo ari munyaka. Sina nguo zingine, tabidi nivae. Guku kanitha-ini uyu wa evangelistic nikuo turacemania na gikundi giki gia ciana kuma itura riri ria Mathare. O muthenya macemanagia haha aingi mari na mwihoko ni mariona gia kuria thutha wa kurarira na niguo kweheria meciria maukia uria ugumeire aingi ao na macemania mathondekire gikundi kuria merutaga kuina, kuga marebeta na guthoma mari hamwe. Bururi wa ciana ici ni wa kuguciriria no ngaragu ya ndani thina utangihithika. Aingi makindariria ati rimwe kana meri manararira kuona aciari ao matire mawira. Nakuja saa 3 tunakaa huku tuna dance no tumbo iko haina kitu. Mzazi atakuja saa 3 anakupea maybe 50 bob, anakuambia jua kenye utanunua kenye utakula, hiyo ni shida yako. Unaenda nje saa 3 na una chochote cha kula, so inabidi ulalie hiyo 50 bob unaweka ya asubuhi. Kwaga gia kuria ati mwisho wa thina wa ciana ici, airetu makindaniria uria magumagirwo ni thoni riria kahinda kao ka mweri gakinya, na thutha wa gwicurania uria mangiteithania mambiriirie kuthania na ari mahithanirire giconoko giki. Kona badala hivyo tukona kila dem akona tu kobole tunanunulia takani mtu mmoja mwenye ameshaanza. Guku ciringi oneka gutikoragwo na ya kuiga. Aciari aingi makiuga kuria mehokaga cibarua mawira ni mathirire thutha wa king'uki gia corona kugumira bururi, na wakiehani ati ona ungitwikania ti aingi marathingata watho wa kwigitira kuumana na murimu uyu ta gwikira turembeko twa kuhumbira kanua na maniuru. Ukiangalia huku sana wengi hatuna mask, lakini si kupenda kwetu. Hiyo mask wanasema mbao 30. Hiyo mbao ukipata utanunua lunch ukule, ama utanunua mboga at least mweze kukula. Kibarua wathi drona tari umothe thire Parklands Westland na dinoka na kindu. Hede ya icera ritu kuturacemania na Sara Nyaga, no ria ni mwarimu umwe wari amerutire kuroraga ciana ici mahinda kwa mahinda. Kigireko gia ciana ici gikamwekira ihoru kuona nari na wendo munene ari wika ndangihota gukinyeneria meririria mao othe. Mostly igithie na kuja nyone kindu ni njukanga marehere ru ukora mostly igiuka guko ndatwa kuinuka kana manyona ciana ici ukoraga ni cirarega makajira tuthie na ogwakwa. Oho tukaria na mutungatiri Jackson Kimeu, no ria niwe otindaga ciana ici riria cioka guku kanitha-ini. Uigiririki wake wa gucirona ni wa mwanya, kuona arutaga kiria kinini na kionari o mwana aikie kindu kanua. Hao watoto kama leo nimekaa nao kutoka saa 3 na hawajaonja kitu. Ukiuliza wanakuambia tukienda nyumbani hakuna amani huko na hakuna chakula. Kale kasandaka kamepatikana na tukolanga tu sandi. Hiyo tu ndio tunaweza kula na wao. Na tondu kenyo cio yanagira nda, ihoya ria ciana ici ni uria mangiona gia kuria macio mangi magikinyanagira. Na ota ciana iria ingi onaya mari na matanya ma gukagacira muturire-ini, no ihinda-ini riri aingi matiharirikite ona gucokereria thukuru. Kugikinya mathomo ni megucokereria ica ikuhi. Kusema ukweli sikufurahi vile walisema shule zitafunguliwa. Juu yes zitafunguliwa, tutaenda aje shule? Wengi wetu uniform imeraruka di mali hata tuwezi sema. Wengi wetu wana viatu, wengine wetu wana mavitabu, hawana school fees, tutaenda shule aje? Si pia tunade kusoma kwa president kwa uhuru. Kainawezekana ifikie hadi uhuru. Wenyewe tusikie tu.
tunalia hapa njaa bana. Ngiribotera Kameme TV kuma guku Mathare kaunti-ini ya Nairobi, nie njĩtagwo Njeri wa Wambui.